myaka iri kurenga 11 abantu kurwo mugomborora eyasanga omuruka ogwaka kagate batine amashanyarazi hago kubasa kubahwera omukupampinga amizi agubahibwe abamizi marungi omwaka wa 2008 abarugireho batunga empabuhwezi kandi izo biri yanyumwa bazyo abiriho mukoro ogwo kutongoza amashanyarazi aga Kafoko Iga uri chairman wa NRM ahabwe gomborora ya Sanga sub-county yashaba abantu okureba ngo bakuma ebintu bya government nk'amashanyarazi amizi ngwabo ko bushuma bwebi niburetaho obworo hamwe na nibura ry'emirimo nsibira kuyaka sese ningambira abanyakakagati kurebe kikonde hicemeriro mishogo mutaka kuchikuma hatagira wakitemba kiya hewa yakagitwara abo kubegi project neyitu baheza kwibewa yezo ntiza kubatwa fero so abataka kanimbe hanangiriza kureba ngo amasayazi bagatasya babasa kutandika entasya eyo kora za sharuni eyo kusipose byoma eyo kosya enyiji kureba ngo twagakozesa turi kwihamu ebyenta Kafoko yajanka abantu basanga Bashemereirwa ahabwo kuba empabuhwezi okushaba amashanyarazi agari kuza kuba yamba okongera entasya omumaka kandi gari kuza no kuyamba omukongera omutindo na nomuhendo ogwamizi nk'abanyasanga tuyino kushemererwa ahabwa project ya mize yatandikirwa government onka tukatunga abantu abakunda ihanga no korra abantu abasize kurobinga tukarenga twatunga amashanyarazi agakubasa kupambinga amizi agabe gatuberere kizibu ahabwa fuel ebire negenda munonga nabataka batakubasa sende so tukatunga jaso Taremwa akabasa kurobinga katuretera amashanyarazi agariyo ngatambura ari kukozesa ukubasa kureba ngweri izoba ewa yazatanga kutemba ahabikondo bo abantu bwanyuma yo kureba amashanyarazi agari kutongozwaho bashoborere bizibu ebibatwire bari kurabamo na munonga omwibura ry'amizi ahamwe n'amashanyarazi bwenite tubetwine okunyitsirisiga munonga nk'abantu bakakagate na munonga itwa bakazi omuntu orwo musirshaha nkamukaga kuza kuronda mizi tubona munonga konka mbwenu obutwafuna amashanyarazi ni mango eco cyaho tubetwine na kuyamizi tubetwine na kuyomwiruma bitu no makurire byo kuryo mwiruma nemberambi ya mizi tutwine amashanyarazi twine bye mukone bitwashomere bye cyarani hatwafuna overall ka finishing ntubatwaterera rero mizi gateganisa munonga itwe mwene tusima Jotham tutine kitora muhereze kuyonora hanga wenkora mutuzumura utine senta nkomoro aruku hemba katara na kakando tube turyaho twareba rhanga ko kwakorebye ya leta amashanyarazi none insima rhanga kureba ngo twaza kwa kakagati Kemba bazitera uri kujekera abantu bakakagate ahagomborora yayoreka okwa abantu bwahati bari kuza okurakurana je bakonkaga bamake abatizo so ko batandikire by'amashanyarazi twashemerwa twamanyira twaza kutunganiza hona itonka bakaje no mango nitwe tutara twashemerwa twategeka twaguma tutegereza amashanyarazi hano kugira ngo gatamburire wena mizi gagire ki abantu bagabone bene hati twagira ngo wenda yazaba hari ikindi cyangwa cyo kwenda kugamba yazaba weba ubwo bwagambirira ni wagaresire government igafite ikindi ibindi bikurenga haho Jotham Taremwa uyambira abantu abo mukureta amashanyarazi aga ashoborire okwarana rutaro orokureba ngo abantu bagira obuyambi obatunga abasaveye abita basaveyinga bakora report bagigarunga government ya programming kuleta kuno ya mashanyarazi ekondo kubiye izire hari ka group yemwe ngayo kondo na leta hazamo ebugambo bingi nagira ntechikuru n'abantu bakakagate na munonga Sanga ne tureke betoreye okutunga amashanyarazi ogu yayongera yasima government abo kwisi abantu bayo obuhereza mwene nyenda kusima government ya president Museveni amashanyarazi tikozere mu shaho yanjye gabura mugabayete imbawe ihawo kunamanyire ekizubwe kirho ecyanje nazo mu government natayo kushaba kwanje nabagambire shonga y'abantu basanga government ya juru yone biryaha tankira bwondo tama abayazi igata transformer
amashanyarazi aganigaza kwera abantu abariyo muri Sanga Trading Center Sanga kegomborora hamwe na n'imyanya ejetorire eri mu rwabarata gasha kwa Job Kato ahabwa Sky TV agenshonga